good day. Today is Sunday. Sunday. We're going to go for a walk. Magbabike si Andrea at si Alicia. Yeah. Oj, har inte skuttat jul nu? Åh, så flink du Andrea. Wow. Wow. She don't care with you. Never scared. Yan, kaya na pala ni Andrea na walang dalawang wheels sa back ba ng bike. So makabalance na pala. They're biking and we're walking. Oh. We're just going to Lindøy. It's not that cold today. Nej. Det borde ju gått vara 2 timmar innan och var sol. Yeah. Egen familj. Yes. Det är klart. Stackars datt hela tiden. Tack. Mm. Ett halvår bara. Jag tittar andra som det är. Försiktig vet du, för det är ju väldigt farligt här. Malakas kasi yung takbo ng sasakyan dito guys, 80. Oi. 80 kilometer per
ma.